ne znam, kažem, moram da stvarno razumem zašto imamo ovako, kako da kažem, prazan hod. Jer toliko na trenutke ono lepo izgleda, igramo odlično, napravimo 6-7 poena razlike i odjednom kao da smo drugi igrači i na terenu, mislim, izgubimo glavu posle jednog dobrog poena protivnika, ne znamo da se zaustavimo, da odigramo što jednostavnije, da kažem, iskreno, ova, kako da nazovem, pametna odbojka mi se mnogo ne sviđa. Mi smo fizička ekipa, imamo snagu, skok, moramo to da koristimo. Moramo da koristimo. Ja u pojedinim trenucima stvarno zabrinjavajuće, bukvalno ne znaš kako da zaustaviš sa kojim se time-outi nisu dovoljni, saveti nisu dovoljni, imam osjećaj kao da je mnogo straha, a baš nije da kažemo da smo mlada ekipa, imamo iza sebe puno prvenstva, puno Liga šampiona, puno međunarodnih utakmica, tako da moramo da nađemo rešenje.